Kusulot ako dinangantakan Korul minaw ipong sara Kanakatongo haro isundihon Haro sondihon No gitambaru Yesus kasasari Kaya sanong sabon, kumadati din sanan, kapisanangan nagid hari Selasa di tadaw dabay no. Hata ko po katilombusom kano misisa ta ko isuang sambayan. Kinarahingan isuang radyang sorga kung sikaw to katilombusi hay dat kapag yang pad isuang dat sambayang ko sabon dabay no. May no berkatay piramutan dahay gisambot alumis nagi kano yahay kasimbayanan da damot at kapagyampayan da sumbayang iti. Tinasamayang dahay sungaran Tuhan Yesus. Amen. Kaya insan pambursa ko sanong kaswabon kumadati di insanan painsawatan dati rarayaw dat kumakinarahingan tu kaswabon da bayno kan to kakagod. Katilambus pakasarid isuang kapagyampayan dat sambayang kat may susuabit ti. Puji Tuhan tu lumis sa piramutan dati ngan mantad sa guluhan ay ki. Inagit kayo nun kayong kokatan dati nga simbayan lagi kadaw. Kaswabon po ba no tulun po panamarasan dati nga kokotod do ginawo. Tumbayaan ako iswang pa kaposiyon dati o gumu tamo ditit ay kokotod do ginawo dati kabalingkahang ko ginawo dati papagagang got ginawa dati. Iso na pamantadit ay momonsed ginawa na pa dati nga kokotod nga miyagal ko haro kita dati di aruhay no katuhon sa kiro miyagal ko korita. Aruhay no katuhon. Matiratu no makitatak no. Nagi kadaw ako rangit ay kokotod do po ginawa dati nga kokitod dit kaupusan. Kokito sumandak tiko tanak wago. Nga antakan do po di nga pambilang po lagi. Kasuayan hani kapyod kokito no po nga kokotod do ginawa. Ikalansanan dat gisambot ay isuanggat pikawinan, isuanggat kapasyon dat ay berkeluarga nga ko kita takadadit karuhang natin kokotod da ginawa. Yo dadi dihit aramay dagarit yun di. Antakan idit ay miyambalut nagi ginumuhan da tulun nga kita no napahit. Tanak wago tayo ko isumandak no di. Ulum nakura rito yun di. Mintang tako na digambar at pakitanan nga inapay ihumon dat gulo nga isay. Ihumon nunay turas siya. Kakita kakata ginawa. Nga harahit orang ako sayrad itindalanon kulom na kura rito kita ko nga kakata ginawa ko tanda matudid jatuh sinta ako di kam inapay kamuyan nga pulis pulis sa Mantalab bala tawnalon JPJ kakita tako nga ay so piyahot silap no asukup alangkap nga ikarita no iya nga lisin nga pay miyaw kakita takod harman talom nga kakada ginawa ulum na kura rit muhang matugadi dit mantalo birid yun di. Jadi kaswabon na bayno ay
rahyan aku mga putat akuri mantadila nawayaan di Esau om nagi Yakub om paingkuran ang kulat kokota do ginawa dat ay bulayan datid maya de ralan kaposian ditit miyang Pinay. Sayra na padi dat ay nanuh di Yakub ihak kasulungan maya di berkat dat pinatumboyo pinawayaan di Tapadaw Isak om tatap nagyan isay di tamod da sihi isay dit amod da sid umangan di Isaw om piagalon na po dati ot kagarason di olom atukom agaras matigan di Isaw to it hilat talunot ponakawalay hilat talunot ay tindalanon kasari om i Yakub no padi nga nunudi numandi siyo hingga dinongay minaylisok ko hingga pinakayaan ay nakurugyat ito mimpuno mo ng borasam haro na mo'y sonsong kohiti wa pagumbalan ti kay sayra na po didot ay nako nuridi nahaw bilaborasan na nahaw nurid yadi nga Yakub do padi nga modasi di siyo minagidu isuang nga kejadian doon na padam turu ayat ka padam apat na padam miso Esau menaruh dendam umadi Yakub haro hikasariot kapurimanan di siyo megal di harap hali piad nakatahak isiyo noko nakabatas isiyo borsumpah isiyo dat ay ino po ihak kasulungan nga patakon di siyo di Yakub itadi daw hilo no polo nga haro timpu-timpu dat itinopot kantakan nga o kita datid ay sa kepentingan miagal di Esau pangura ko din dat hak kasulungan dat suab-suabo matayo kunom ay ato pati matigyad yodi iti kamoyan dat kamolahingan dati iti tulun-tulun no kapagulo nga harohi nga ikasilapan miagali diit ato ko okito hit kepentingan dahiri piro linaid umbal nandod o guli nando hikantakan di nga o kito naginda datid ay oporlu ako'y pamadi ka oporlu to kono pondo nga hirinando dat monakisap pagidi magahaw ya dinari megal ko mamonsay ta ko walay wonsay umbal la di rinumi katatanay aya may kudogya sampipio kudad ikapuro kayu hitidi ka tay ko may kudogya sato idit rasun da tanay lo kayu kudi ka nga no kadid ino pa kinapamansayan nga no kaindalan non so ino o kito naging dahit kapentingan ngay ay paingka naging iswanggot kaposian dati nga harohit miagal di Isaw ato ko kitom nuno kaporluan nuno kapentingan dat antakan ide piro linaid sayrad ori katatimpu nga iya iho nga oporlu hidadi hoy ka nga nakatali nakatahak na tulun da suway iti molohing dati ti boliyaw dati o gumutana
dit omulok pa siya o gumutana. Sayra det nakolohing popindagango. Gayoh ngai to kono di nga haradi sosal no dirid. Songkuro dadi ginayot tanad di boleo pinapindagang ka. Tapi kok ihati sendiri. O gumutana det numan di boleo patungkusay nga popimbolio to kono gi. Sayra ginumayo no dihi tanganak dati imanangaki nga imbulay no gidadihit keperluan kepentingan nga nakadagang no di. Hara timpu-timpu ay say bida dati di Isaw. Miagal to kono pa siya ki. Anaruhot pamusarahan do hilod. Kamundo oring kasit oring kasa kakitanan di Isaw lotil. May no po ka. Maay na po dia na po no. Kori ko to timpu nga. Iyaw nga. Perlu hidadi. Jadi ino po dihit. Kinatutukan nga minogidu dihi. Yakub. Mahal po minum mo eh. Mga kandati gula-gula. Anaru hila pinagidu di Yakub. Tumanud dapod suang kejadian 27 nga minogidu isiad hilad Mesopotamia nakorikot nagid hila komondo Betel gisam mo nakorikot ta hilad di Laban. Ilaban no pati nga ay tamanon di siya. Tamanon. Tamanon ko paingkurir tiya tamanon mo gi. Ya, tamanon. Nailanda ti sarita da sayran no korikot hilad di Laban nga induo hisiyan nakasawo. Kon ko induo, ingapat. Kapagulo, orahyan ni siya dit. Orahyan ni siya Rahel. Nga, ina po numandi Laban pasurungo nga. Liya, itaka daw. Kaharaja nakaguturo taon, dot ay manansaw di tadi, Rahel. Misapi dua miadi, gisambot ay manikid dilo nga dua nga pinapasurong ka daw dit amah dilo. Gisambot apat. Panaka apat, wadi sawod dito di. Ay. Nauntong Yakub ko, narugil letil. Ilo na ko dihot ay barakat tit hak kasulungan dik apat di ngay sawas siya. Okay? Iri itu di ngay barakat tit di kapain ko. Ay. Sayra dahilad di Laban nga agumo nagi kadawi kantakan nagi sambo po pakitad Yakub no pati nga barakatan ko po siyon di siya. Itong pipiaraon nga gumumu tamod. Miya galidit agompiot ay kay gitigiton di Yakub. Sakira na padadid intanganit pagindalanon do kaposyon di siya nga orahyan ni siya iwalay okon ko mumogam pinunununo. Luridi yadit papagidu giduan ni kadaw Yakub. Minagidu man tadawalay hilad di Laban nga minagidu isyo. Kumbali siya minagidu gisam ginusa di Laban. Pinapahara gisam pinapahara ngaylan nila pibatasan. Paingkukuro nang kudihot karalanan di Isaw yaw. Isuang no pod ay waya dat susuy diti duom yung Pinay nga inapohit pinintalang oralan ko po siya nga Yakub. Akuri at numan intalang ay dat
ralan keposian di Esau nga panumbayaan to kono pohom ina pohi agayo ho gompi kumad hali piadat Esau no pati nga miagal didit napapalan nagidi disiyod ralan keposian intangan to kono pohot ay barakat teko it borosana dati sambayang ditapak daw kumadi Esau nga nuno. Isuang ka kejadian 27 ino retan dati ikan nihab. Ino pa'y kayo nga osadu mantadet tana-tana dit ongolomu. Osadu lagi mantadet haun mantad tawan. Iya na pa nga masih miyampay gayang no. Iya na pa nga osilid isiriba di tadi no. Iyo di keposian. Iyo dit malang no patawayaan ka kikiro. Nga mantad ko minogidu Yakub. Soro-soro datim isay minomogompi dit molohing. Isay minomogompi. Isa kom Rebeka. Tatap na di Esau. Isiyo na hot painsungku. Isiyo na gikadaw hot ay miyentong diulo. Kita dati dahiti itang Pinay. Iati sebagai molohing. Haro kadang-kadang got ilo na pot lisih dati letanganak nga pagisuay-suayan dati orohyan ko di tanak ko pagulu tanak ko duo nga ako di tanak ko kumutalu teko orohyan ko dadit tanak tahuri nga ako orohyan di tanak ko gulu intangan no po di dati nga miagal di Rebeka orohyan day siyod Yakub nga Yakub minanong kiad di siyo kamoy na po nga itinapot korohian dati kumalatanganak nga okon ko iso jaminan dat iyolo na po nga miyampay kasari dati sebagai molohing. Timpo dondo nga buli jadi ipagilitan dati kolisihan temod ni tanak kaupusan temod no nga okon ikaw miyampay dati datimpo bay nagi no koinsado mantad ko mungkin na minay sikul minay karaja tay kahara keposian sendiri ina pohit korohian lisih tokod dit tangan akidi nga akon ka isa jaminan dat iyolo na po nga hinoh kasarid miyampay dati miagalo di Rebeka orohian ni siya di Yakub nga ina pohit gisam minuhup ngay ni siya onwon nulo hak kasulungan ka nga akon ka isa jaminan dat ina po'y tanak daw Yakub nga hirih kasari daw miyampay daw. Langadon to kano dah langadon da ginawon no. Nga iya di na ki. Miyagal ko ay ginaginat tuhup no kumadi tanak nud miyagal ko sinumikul teko kahaharan nga ako ni kadaw ko isa jaminan dat iyolo na po nga miyampay kasari dati gisam dati kolohing ngono po di dati piagalo ilo duo miyang Pinay nakano dadi barakat Yakub nga intangan no po dilot tindalan no kaposin dilom Esau nagiit asaru dat miyampay di molohing daw tatap nod Esau no hot ikamoyan dat sondihon dilo nugyat Esau no hot tempat bergantung sebagai molohing nakolohing Esau no manguhup-nguhup dilo iyoho no po sakirad iyoho molohing nga ay harap yadala kamondo hak kasulungan nga nuno ka di Esau muhat di Yakub di Isak itapa daw ay so no di ka piya barakat tasuway kumadoho ka
nakatahak ngai kuno ditadi nu ka. Nga soira dot isuanggot mindalan na komposyon, ino podi ogompi dia nga isaw. Sekirad iya at Isak sebagai molohing. Ay so hari nang kui kapurimanan nu ay nu giat kapakoroitan dit di. Milon na buborosan do ati ngayaman mo. Do ino pa ilansanan nu nga ako nagi kami ang pa dia. Ino pa it nanuan nu di barakat nga. Ino pa anu nanuan it anakanu di barakat nga iri nagidihot agayo pusaw kumadia. Kayo rasa bersalah. Sekira miagal ko iati molohing haro dua tanak ay mayaan ko ditiso nga ino pa'y kay mayaan no nga minagidu mantad dia. Ino pa'y ano kay mayaan nga irinagi mo magampi dia. Nunuta purimanan no. Pati ngayaman ko tay ko pati lambusan no pa'y ano kay mayaan kuma di tanak no dia di. Jadi montok datid imolohing-lohing yati molohing ibakal molohing bakal kita nganak ita nga bujangan nga it osanaw nad timbang-timbang takolod o moyd isoot ay kapoylan kumadatid iti na polisi kumatanganak nga kada na dati may pagin sa duo. Milah na po pagyagalan na po. Magyagal. Usay, tondo. Tui na po hiralan ka po sindalo nga. Takoy aylan ka daw. Iati nga. Takoy aylan pa yung kukuraralan ka po siya dati sebagai molohing. It ano koy mayaan. Isay na koy lod. Irinagi agampi dia. Ikay mayaan no. Irinagi mo nang kiyad dia. Jadi iloot korohiya kada toko may intangay isaw dat sa mata-matad godot isyo tamaha isyo okon ko irinat kakitanan okon ko irinat sorohon dati muntok disyo nga intan ta kano pohit pagindalanan do komposyon dot ay iti duom yung pinay isuanggat suway nga o kita dati pa yung kukurohot tanggung jawab di isaw sebagai sangulo na tanak. Okay. Jadi nunudihat kinasunsudan di Yakob yaw. Isay di karohian dati isaw ko Yakob. Hari mimbulay kadawat suang ginaw datiri. Say di karohian tokotid Yakob ko isaw. Nga haro isoot ay dohot na pod kakitanan nga haro isoot gusawon di isaw. Soira dot ino pa'y kanta kanidi nga nawayaan di sid iswang ako po siyan daw. Tumanod do pod iswang Kejadian 27 ayat 4 no hopod. Hitid bahagian dat pintangaan nila ayat nga nukad ay simbar di Isak kuma di isaw. Nga haro nga o silih do kago sayra na po monotos ko kopyo iya na pondo nga katam nunat kuk mantadet tipusno. Kano po di Isak dahilo nga ilo na pondot komoyon dot kahaharan gan itit ino koin sadu imin sadu kumadia nga osili da sumonu sayra monotos ko kopyo ating babaan no ilo atol libambanan no ka intangan to kano po hot kinatutukan di isaw nga kiharo hisyo
memang gak ki haro ako ni ka ikaw mo dat urang musikin ka ngayon pa kahaharan di siya hom haro nagi kada minangunsub ilo na pa di boras si Isak nga minangunsub di isaw do monotos isuang nakapasyan daw. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tengkukmu. Kemudian po nga, harapan. Hari harapan. Sekira piad nahawi hakasulungan di tadi daw nga haro po bakasariot binabang dahir. Harapan nga ino po di hiralan nga panatasan. Monotos. Ngono po dati pagalod isuang dot karohanian nilo nga iati no po tihom mantad ko ato ko opuso widit ay koposyon rohani dati napalid nga ito ko na how to ko dirogon nung ako tangkihal to ko nung unsut no kasimpang mantadiralan koposyon do po intopot nga puji Tuhan o silih dat insan tadaw sumanu dondo no da Saira no pod iati no po nga monopot kapio monotos to kapio gumuli. Ino po hi kinopolidon, kinoratuon, kinonsuton dati nakagalam to ko patay isuang garohani nga kaguli to kay kumakinorohingan. Nga monotos no ma. Ako ni di ko it maandad do pod no kagadi menunggu durian jatuh. Kon ko maandad to kono po buk kadirohani dati sumonong. Kada to kono po musorod hari kamunda tumitik. Tumitik ko pati rohani sumonong ka. Panatasan to kayo mo tikasari. Tu haragyalo mongompuong. Harolorogon. Dot monoto si kadaod may pamarato di. Miagal dadit. Iriri no lo pelajaran gitu. Kangami boda si tanga jam no. Ngamay to ko po papapanaho. Nunudihi kokotod do ginaw di Hakub. Kokotod do ginawo. Nunui kokotod do ginaw di siyo. Anang ko di siya langadan na muli. Anang ko di siya langadan di molahing daw. Anang ko di langadan di ay kinasusuon i kampung halaman. Iyo kayo hinangay sadu. Ako na di langadan na muli. Haranang ko ikinakausan na ko gisamot ako na muli. Hari po dasihan na kayo gisamot ako na di kayo na muli. Miyagal na di ako bilad dilaw. Ako na di langadan na molahing. Ako na di langadan na tampinay. Kato. Sayra na po Yakub nakakawin harakaruhang haratanak om gumu harta maya di kahaharan ipipiarawon bahkan do harangay soldier di siyo haro tulun-tulun haro pakaraja om kiginaw di siyo gumuli nga pingkukuro hi siyo dot ay pingkuro siyo gumuli pingkuro gumuli tu atumbayaan ni siyo no rikot no kopyo konto togod dit itabang daw isaw nga otirik kadaw iya ko bilobo miagal no madati antakan no pod di nga nakalaso ginauno gumuli kano pod antakan dim tatap no silapsik kita patayon ko tumbukan ko gomosan ko pingkuro nga miagal dati montok ko tambalut tay ko tampinay
harana po kinapitagadan na kod antakan idi nga haron nanda tango 5 taon, 4 taon, kapisolot kago nga inapahit kaun tatagad no siya nga napisok no ay so no natanus natalo kandadit itulun dat makimap aya rumikat ako ditibay no makimap ako di diya to iya dihdihit pinawonsay ko di nakatalib kaditulun gi ngano simbar no manuisyo umangad antakan di kamo kaubasan pa dati nga ay ba mangurahit dadaw na di tango mulak-mulak pa ba ka palagasan na pa'y nakatalib laid tiyanan na ampunan ka dati eh. Naboras sagid ay amsal salomodot basog na itulun da di indah da papoy laswang ginaw daw ka kamo na pa di nga doon daw na pod palabusan no iswang ginaw nga kapitagod tay ko paingkura nga sakir pod alay dam gumuli ko nga ino pa ginawa ditulod na tumugad nga nakasagit tadi hara nagi kambalutan dat kuntirik ino pa di hiwaya andi nga irimang gitatusin katari mo sa tusin pagido pero antakan ni minagido isyo ino pa di hit tambalot nga minagyampay manguntirik nga o kita ko na po isyo tumbukan ko na po ka umangan ko na po ka pira-pira taon guli matiit it katua kuntirik guli isyo hingga di numan nadidi tangolun numan nakasagit nakasagit ay ginawa boros pod naisiyo hoy ka iyo nadiha boros iyo nadiha simbar naisiyo ubasanan ka jadi Yakub ikalansanan dat iyo dihdanda kada ginawa di Isaw tu natibanasa na di nakasagit ampay kukura di pinindalan di siyo sayra dat ginumuli siya ina pa'y pinagulo di siya nga no rasuwa himati kakitanan di Yakub hilaw gi pagulo na siya hom itang tulun-tulun daw sojor isusuhuon pamahadya di siya di Isaw milo nagit ikahaharan panginsasamod to di kadaw ri panginsasamod ipanuap matu di ritid di rasuwa Oke, dati lad isuanggat kejadian 33 nga ako di kapudet ay mengimbulay ay insanan. Hadid kejadian 32 ngahi tinapod kejadian 33 talun talu ngahilo na din nakapiruba kapiyo hilo nakapiruba nakapitimbungak nakapisalot Serat ikasaduon kadi aku baminta nga to kita numati siya rumikati Isaw miampay da tira tulun 400 sa tulun 400 orang may tumod di Yakub aturo wokon na po nga ay tumano di Leah wokon na po nga tumano di Rahel nogi mentaki 2 kaguhot sawo nabulat 4 di bahagian ino pa dihit ay susuhuan di siya dat kongonduan nga ay hirip pa naggulo
Ilya hiri dahuri om irahil hiri bobo satahuri. Omon pa di nga minintanga iya aku bilang isusuhon itangan duandu hiri gulu. Ilya hiri panagilikud di siyo. Om irahil hiri bobos tahuri. Hiri di siya tanga, mintanga. Koki kitanan. Om ay natur po di siya miyagalidi. Saira na po di insomok korikot tadi hi Esau dihiri samok isiya nga. Isiya na po di hom sino maguluh dit kagumuhan, sino maguluh dit keluarga daw, om sino mambah dihiri tanad gisambot impiro inturu 7 kali gisambot ay nakoin samok isiya di tabang daw. Nga Esau tok panangkus mo ti Esau go pusos siyo om singudo di siyo om ihad na dilo iri osaraw na pakanta di ako nga apatay na tibay no ka sakirod iho nga iya di ginawa ko ba tok patayon kuno siya o kita nud apat na hatusot sojor manud tanud patayon kuno tibay no ka no po di man sumambah panangkus sagi Esau dadamet ti Esau manangkus nga atumbay ano ko matub-katub pag ginaw di ako bot ingkakanat ti ka babay na not ti ka matusyo nga korikot na giom go puso di siyo singudo om ihad om intangay na di Esau itinumanod nga siyo isay ngay dilo ka do gumu dito kita siyo simbar na po di Jacob nga ilo na tanganak dat pinutumboy kinorhingan kumadoho mantadidi ino po di tanganak idi nga mininsomok om sinuming katud ka daw paingka nagi karuhang di Jacob om itanganak paingka nagi Yusuf om itina daw iyolo na po nga sinuming katud di taguangan di Esau kadi di Esau om nudi na kapagulo ka apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi kah nunudihi di tenu ipinagulo no kadi Yakub om moy doka nudad lisi mantad dia untuk mendapatkan kasih Tuanku tok manguro na mati pangingiap Yakub Tuanku ngayon di pamarahay ti siya okon nako tampinay kanu Tuanku om Tuanku na pamarahay ti siya di Esau kamundat ambil hati bulat tilo nga no ka di Esau iho nga harohi ka ay tagal may na po igitay harad idiya ka nga kadaan no tiendo bo ka kadaan no tiendo ka kamuan na po nga ino po di pinirubaan dilo nga alumisot ay kinindalanon kinasunsudon baka no tumanud doho kadi Esau mingko do ko do tatu di Jacob tu isiyo na po nga haro hiralanda suway kakitanan na po ay siya sinumusuhot di Esau bahkan dat irinikot di siya nga akon ko ihirid walay
miagali dit ani siya koso iya di ani siya kosoro molahing daw gi iho na pada di yaku bil na molahing ka aku kurunay tapa aku kurunay tina kana tumanud doho kang oh moy to ko pa rubad sunuday ni tanganak moy to ko pa rubad takih ka moy to ko pa rubad i tadu kamatuda gi nga nagi siya tinumilambos pinakayaan lihat ay kinalimpupusan na kaposian dat imolahing dialo isuang kejadian 35 ayat kedua na podam siam kapatay na di Isak isiya na po napatay na di po munga idit ay kokihan daw kinapatayan na po siya nga mantad ko kinolohingo suntuk umur isaw na po dihom Yakub itanganak dilo nga minomolobong siya kamoy na po dili tampinay nga ay nakaruba iba kasari nakaruba nakapagyuhop dat ay minomolobong idit tapa dila tinumangkiat ken ay miagali po hitian to kono ti hoy gi pukulanam mo di minsakot naman dalat tino jadi isuang gaduhot kantakandat nawaya ni Timiyang Pinay man to kono po impupusay miyampay dat ay pangintangan dat isuang na po dadatid isuang pagyang pinayan nga kada to kono da omit da miagalila duo miyang Pinay miagal gadidit imo gialala ilo molahi nga mialala ilo tanak nga mialala nga haroy mo ti kapetiad di iatid magyang Pinay magyang putapusod momolihi tisod tiyoti nga iati nga momoli momonsay siya tiyoti iati nga momonsay haroy kantakan na miagalid di masing-masing nga magihumuralan dat koy mayaan ni dimolohing haroy may tedi jadi kita tokolot ay kantakan dat duhot ay nawayaan nila yung pinalo nga kagyandom iyalo nagyalo kalat ay nubuatan nila kaposin dialo ka otapot tigibod iyalo na boros bo nga iati na pagyati ay say kumon na nubuatan na kaposin kumon kuno po nga akon ko nakatanto dumia galilo jadi indalanay to konotit kaposion dat isuang kapagyang Pinayan moy dat to kada kausuy santabit ang sonong isuanggat nawayaan nila tulun-tulun ni nakapagulo sa kirapiad isuang to kakoratuon nga milo to kapamonatas ka daw berusaha to kay moy atanduli to ko mantadidit kinongsuton kinuratuan nga dati idem minamangun nga topot nagid iati na potihom diselamatkan oleh iman nga inapohit keselamatan dat pinatahak ko kinarahingan kumadati nga takon no osusa komon kuno pod osusa nga munderong takon no pod hiri tu inapay keselamatan nga monotos to kapya nga takon no milo mamagampot nga mantad kapuha nga kinarahingan minanahak koralan keselamatan kumadati ino po di tugas dati nga berusaha monotos toko dot atoko katangkid atoko kasaliwan mantadidit ralan keselamatan pinatahak kinarahingan hali piad nangaratu toko nga sirad harohi ginawo haroy usaha
kaparagatan dati gumuli kuma kinarahingan nga tumbayaan tako dat inapailangan di kinarahingan nga okon ka osadu dat moy pamagaway dati sayra da iyati na pati nga monopot kapiyah dat rumikot minsan mo kuma kinarahingan. Gumuot ay ralan ko po siya da awayan dati gumu ko baling kahangan nga tumbayaan to ko sayra dat porikoton to ka kuma kinarahingan napay kantakan idi nga okon ko potilom busat ay mamaratu dati nga atumbayaan to ko igogompi da kinarahingan harakasarid iswang na kapasyan dati. Pahitian to kan nati pelajaran da kaswabo na bay no. Arahyan ako mongompak ti pelajaran miyampay sunduh da minamangun katumbayaan to ko haran na pay pangupan di siya kumadati iswang ganun na pakantakan. Walat mo isuwayan pamanaw Ano misi sa taka disong sambayang? Kinarahingan isong kadyan sorga kung sikaw dat kaswaban diti insan po at nakampupusi hati kay sisaan da sumayang kaswabon hinggad gumu inawayan dahil iswanggat pagibaras-barasan nagi nalambusan diti no santab dit titudok ka sonong ngamila dahil gunon iswang nakapasin dahay santabi kaboboyuhan di tulun-tulun na kapagulod akapiento kum akarohyan no ngamila nagi dahay intangan intang-intangan nagi dahay ikaposyan dahay medad ay hay kausuy di kaboboyuhan dit amientok di karohyan nga gumo kalamukan dahay Tuhan nga tumbayan ni had sayra da monopatihay da gumbuli kumadia nga haro kasari panghupan no nagi kasanangan no kumadahay kung sikaw to iswang tindalanan ko siya dahay dabay no nga atibus amu dahay hay koin sadu mantadidit pagaduhan santa bidit ay pagangatan no panhuan no irina dahit pinsingumbalan dahit tumanod tu irina manghak dahit iswanggat ralan kaposyan dat painsuang kasaridit karohyan no. Tinasambayang dahil iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Babang disindut minamam toko Oke, hinakaw no kapiruba takod kasuwabod na suwab. Agumuat kasulu na mulog yan iti